Ya nginenkinga yami-ke nansi la ise-K_F_C la eBrea Center. Kwenzakaleni ngingene la i-K_F_C ngo-7:30. So lo K_F_C uvala ngoba isikhathi uvala ngo-8. So mangena bekhona amajita amabili ebelapha iminyaka. I'm trying to turn this cameras nizobona. Okay, I'll just do this. Amajita ebemile lapha. Ngiyacanga ukuthi niyabona kahle lapha. So lamadoda ebemile lapha ngawabingelela bengawuthi avuma athi wala sathi moja ngangena etoilet. And it was 7:30 ngaleso sikhathi. Mangena etoilet. Mase ngibuye etoilet ngavela ngabuya sekuvaliwe. Hayibo sekuvaliwe etoilet. Xa sekuvaliwe njalo emini eKFC kanjani ngiphakathi? Yabo ngithi ngiyachecka ngempela kusekho umuntu. Ngiba sengiyamemeza kusekho umuntu and then kukhale ne-alarm. And then decide ukuthi ngifonela amaphoyisa ngafonela okay and then basheshe baresponda-ke babuya kimi like right now khona abantu bakafire I think the fire department called me so I think ibona abalaphandle abazama ukungisiza. Angiyazi mina mfethu yabo o-KFC waseThekwini and akusiyona inkinga yokuqala ngiba nawo no-KFC le. Ngake ngafike nga-order ngaphuma ngathi ngiyabuya ngoba ngodile ngathi uma ngibuya but it was not this KFC bekungomunye lo olaphezulu khona la eThekwini. Uma ngibuya kulo KFC bathi order lami sebelinikeza umunye umuntu. Hawu kanjani? Ene akaze bengirefunda ngisho ngirefunda ngafonela i-head office yabo. I-head office yabo yagcina nje ithi izolandela udaba lami. Today ngikhumbula kahle ngangithenge i-stress business isikha ama-piece of five nama-chips ngoba namhlanje-ke sengingiyele e-KFC so bengilokuleza indaba ngithi asakancane ka-KFC so KFC angazi noma sewashintsha KFC ngagcina oyi-franchise e-right angazi sekwenzakalani and mfethu sengidlala i-hour lonke la and angikho right even transport yami ngizophuma siphelile kusebusuku manje kuseThekwini edrobheni ngizobanjwa inkunzi yabo ukuthi angikho right kanjani. So into kanjeni ibizwa ngani kwenziwa njani-ke uma wenziwa u-KFC kanje? Mina ngispenda imali yami khona kodwa bona iyona ndlela basishitha ngayo le basikhile ey'toro zabo. Usikhiye kanjani isitoro? How do you because kuyacaca ukuthi angiwe lesi sitoro. Usama kanjani isitoro ungenayo isho ukuthi wonke umuntu usefumeni? U-8 ubungakashayi okay-ke ngiyaqala mhlawumbe bayidojeleke kangena but ukuthi ba-check ukuthi-ke is everyone out because cishe basikhiye ngo-7 or 20 to 7 lesi store 20 to 8 I mean so ngiya-understand angifuni ube ngazathi abasebenzi balana ngizobamoshela umsebenzi wabo but come on guys basinomsebenzi asohlonipheni mina bethu ngisenkingeni njengamanje angikho right. No guys, I'm not trying to laugh. Yabona nje umuntu wamabhadi ayikho into ongayenza ngoba phela shuthi nje ibhadi lela lendoda ukuthi ingene eKFC bavale kodwa ke na ima ngabe ithi bekusakhona abantu. The question is yena oya toilet 20 minutes 30 minutes wonke kuze kuvalwe waphela kuyacaca ukuthi uhlalile at least 20 minutes etoilet. Niyabona lento yo TikTok no Facebook ukuthi izolahlekelisa. Understand I stay at toilet nami kodwa ngoba usuke uphethe ifone shuthi ubedlala uTikTok kodwa ngeke ngihlala 30 minutes ngiyala. And it's two bingakathengi so njoba tengakathengi nje vele ngeke babone sokhona umuntu okhona usetheke yena why bengaqalazi. Hayibo uyabaza umuntu awusebengene ngo6 besebenza sebefuna ukuhamba nabo sebejaha ama transport khona umuntu ozolokho manje hambe eqalaze ngene ema toilet ethi ngokomthetho kodwa phela kumele baqalaze ngoba phela bavula ialarm yebo kodwa keke
bayasebenza mengekho umuntu no manager bakube ngabhekanga then ababhekanga ake indoda ilale KFC inkosi yami phakathi inside ninyama zethu.